mana dhibba afuriif 80 nu jalaa gube. Nama dukkanaan deemu taane idoo jaqannu ijji kun arguu nu dide. Maal bulchaa maaliitu kun? Oromoo በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሞቶ በደርግ ጊዜ ሞቶ በኢህአዴግ ጊዜ ሞቶ Nulleen guji uumamni kiyya dachee kana wondoo kana eddo abbaa akaakayyuu abaabayyuu. Bara 1984 irraa jalqabne gaaffii eenyummaa gaafanneerra. Sanyii filatamaan hin argatu, qorichaan hin argatu. Agadhaa kaduudhaa kabadu badaa minni badaa ilmi badaa. ወንዶ የሚባል የሰው ስም ነው። ያ ሰው ጉጂ ነበር። አባታችን ሞቶ እጅ እግሩ ተቆራርጦ ምላሱን ቆርጦ ወስደው maqaan kiyya Shumxee Leenxaa jedhama. Nuti gujii wondoo nuun jedhani. Gujii wondoo jechuun wondoo maqaan abbaan kennaati. Wondoo genneti ka jedheeru jaanoy dhufeeti lafa laalee lafa jiidhuun laalee dhugaani wondoon kun wondoo gennetiidha jedheeti genneti jedhee maqaan moggaaseen deemeera. Gujii wondoon kun maqaan abbaan kennaati gujii abbaati. Gandi kun Oromooti. Nulleen guji Oromo. Lattilleta gujiiti. Nullee guji. Bara wayyaanee bulchitu as Oromoo diqqeessuuf Oromo irraa qooddeeti Shaashamannee as deebuubin godina Sidaamaanu jettee maqaanu moggaat. Hin ta'u jenneeti Oromimmaan teena cimsina jennee haga ammaa mormaatuma jirra. Bara wayyaanee bulchitu as wayyaanee Oromoo diqqeessuuf nu ejjeesaa nu gubaa nu turte. Paartii baraadhina keessallee gizee wayyaanee caalaa nu gubanee nu fixani. Gizee mircaan Sidamni naannoo ta'uuf gizee gegeeffate ganda wataraafinnaa ganda iddoo hin gegeeffan mootummaa dhoggiteeti. እሺ ስሜ እሼቱ አርሶ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ ወንዶ እዶ ቀበሌ ውስጥ ነው። ከ1984 ኢህአዴግ ከገባ ጊዜ አንስቶ የማንነትና የመካለል ጥያቄኛ በወንዶ ገነት የምንኖር የጉጂ ኦሮሞ ብሔር የማንነትና የመካለል ጥያቄ ስንጠይቅ ነበር የከረምነው። የሆነ ሆኖ ብዙ ጦርነቶች ተነስቶ ብዙ የሰው ህይወት አልፎ ንብረት ወድሞ ቤት ተቃጥሎ ብዙ ችግሮች ከደረሱ በኋላ በመጨረሻ በ2000 ዓመተ ምህረት ሬፈረንደም ተካሂዷል። የተካሄደውም በ13 ቀበሌ ውስጥ ነው። 13 ቀበሌ ውስጥ ተካሂዶ እዚህ መጀመሪያ ሬፈረንደም ከመካሄዱ በፊት ቤት ለቤት ቆጠራ ተደርጎ ነበር። ቤት ለቤት ቆጠራ በተደረገ ጊዜ ይህቺ የእዶ ቀበሌ በ860 ድምጽ ነው ያሸነፈችው። ከዛም በኋላ በየቀበሌው በተደረገው ቆጠራ አብዛኛው የጉጂ ኦሮሞ ህዝብ ሲያሸንፍ በሰዓቱ የነበረው ገዢ የኢህአዴግ መንግስት የኦሮሞ ህዝብና ሀገሪቷ ቆዳው እንዳይሰፋ ስለሚፈልጉ የተደረገው ነገር ምንድነው? አሁንም በዙ። ከዚህ በፊትም ወደ ኦሮሚያ ሐይቅና ቡታጅራ ተብሎ የሚገብር ህዝብ ከኢንታይ ቀበሌ ጀምሮ እስከ ሻሸመኔ ያለውን ወደ ሲዳማ መልሷል። አሁንም ኦሮሞ እንዲሰፋ ስለማይፈልግ የተደረገው ነገር በሰዓቱ ህዝብ ቆጠራው መጀመሪያ ህዝብ ቆጠራ ሳይሆን ሬፈረንደም ለማድረግ ከመደረጉ በፊት ቤት ለቤት ቆጠራ ሲደረግ በ860 ድምጽ ነው እዶ ቀበሌ ያሸነፈው። ወተራም ከዛ በላይ ድምጽ ነው ያሸነፈው፣ ወተርና ቀጭማ የሚባለው ቀበሌ። ነገር ግን ያንን ሂሳብ መልሶ ሲሰሩ ብዙ ቀበሌ ነው ወደ ኦሮሚያ እየተመለሰ ያለው። አይ ይህ መሆን የለበትም ለመስረቅ ስለማያመች ይህ መሆን የለበትም ብሎ ዳግመኛ ሬፈረንደም እንዲካሄድ ተባለ 2000 ላይ። ወርቄ በሬሳ ጀዳማ አኔ ጠላደ ኦሮሞ አባኪ ያራቲያ ኦሮሞ ጉጂ kamna bulcha bulchan kiya guji
Ani ammoo eenyummaa kiyya gaafateera gujiin. Haa gaafatu arganne agadhaa ka duudu'aa ka badu badaa minni badaa ilmi badaa ilma kiyyattuu badeera abbaa warraa kiyyattuu badeera silaa maafi badu oromiifuma gaafateera wanti godhe hin jiru wanti qaaqee qaase hin jiru hatuuyyu hammatuuyyu nama ajjeesuuyyu ani maalummaa kiyya gaafadheera maalummaa kiyya gaafateera gujiin. Gaafadhee jennaan gaaffii kiyya kanaa deebisu hin jiru. Ilmi kee maafi du'e ka jedhu hin jiru. Abbaa kee warraa maafi du'e ka jedhu hin jiru. Balleeffadhee jira kunoo ilmallee abbaallee kanaan kaka'eeruun balleeffadheera. Maarre balleeffadhee gujii badee jira atta taanaree. Akkuma banneen jira mangisti gaafataarra mangisti ammoo wanti kun maafi bade ilmi maafi bade jaarsiin jaartiin maafi bade naan jedhuuyi. Silaani sababa isaaniiti dhiiguma isaaniiti. Mangistiin nan gaafattuuyi ka bade karaa kamiin bade maal gaafataa bade maal jedhaa bade maan soqaa bade eenyummaa soqaa bade hidda kiyya hidda gala qofa jedheera wanti godhe hin jiru. Kana maan fudhanne bootaa nama lafa namaan fudhanne kiyyaana gubaaran warqicha buqqisaaran caatii buqqisaaran jireenya kiyya mucuqi godhanii fixaniiran horiin naan jiru. Akkasin biraa mukan bulaaran bosona keessa bulaar jireenya kana mangistiin nuun deebin ani ammoo kana bulche Oromoo kiyya. Ishaan isa aaneera inni natti aaneera ka aanee akka nanni kiyya atta ta'ee maafi badee kanaan jedhu tokkocha hin qabuuyi. Ka bade akka badee jira ka du'e akka du'ee jira ka gubate akka gubatee jira. Eenyummaa kiyyuma gaafadheera. Kana ammoo rakkina guddaa keessa jira. Rabbi ardii tanallee uume samii kanallee uume. Isiidhaaf utubaan hin jiru. Hojii isaatiif hojii gubbaa kanatti. Ardii kana irratti nama uume. Hojii isaati. Ka uume kana nama tokko bichaa uume. Afaan adda addaa simbirallee namallee akkuma fi uume kan afaan adda addaa itti uume. Hojii rabbiiti. Oromoo kanallee dachee kana irratti ka uume rabbi. Sidaanillee baarigaaraa wayii nuun taane isallee ka uume rabbi. Rabbii uume kana qooqa kanallee wali uume ilma namaa. Qooqa uume kanaan daa'imattiin illee isaa baqa. Saniin qaaqaa ardii tana irra tee'ee bule. Uumamni kiyya dachee kanaa hundoo kana eddo abbaa akaakayyuu abaabayyuu asit dhalatee bulee ture. Oromo makaan qaba. Oromoo keessa guji makaan qaba. Aadaa qaba gadaa qaba. Kallacha qaba. Akkana bulee adhallee aadaa kiyya qabadhee bulee jira. Afaan kiyyaa fi aadaan kiyya haa kabajamu afaan kiyyaan du'ini. Jedhee waggaa 17 jalqabe. Iduu itti falmu waggaa kana gahee jira. እኔ ነገሶ በሪሶ እባላለሁ። ከወተራና ቀጨማ ቀበሌ ነው የመጣሁት እና ተወልዴም እዛ ነው። አባቴም እዛ ነው ተወለደ። ቅድመ አያቴም እዛ ነው ተወለደ። በተለይ ቦንዶ ገነት ጉጂ ኦሮሞ ነኝ። ይሄ ቦንዶ ገነት ታሪክ አለው። ወንዶ ታሪክ አለው። ራሱ ወንዶ እንባል ስም ታሪክ አለው። ገነት የተባለው ጃኖ ነው ቅጽሉን በለው የጨመረ እንጂ ወንዶ የሚባል የሰው ስም ነው። ያ ሰው ጉጂ ነበር እና ወደዚህ ወታርኮ ሊመለስና ይሄ ወንዶ ገነት ብዙ ዘመናት የኖረ ሰው ሳይኖር የኖረ ጉጂ ኦሮሞ ነው። ጉጂ ኦሮሞ ከኖረበት ጊዜ ጀምሮ የራሱ ባለባት አለው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በጣሊያን ጊዜም የራሱ አስተዳደር አለው። የራሱ ባለባት አለው። የራሱ ባህል አለው። የራሱ ቋንቋ አለው። የራሱ አለባበስ አለው።
ከሌላ ሰው ጋር በጉርብትና ነው እንጂ አይገናኝም። ከዚህ ወጥቶ ሌላ አገር ሲሄድም የራሱ ከብት ይዞ ወደ ኦሮሚያ ነው የሚሄደው። ከኦሮሚያ ጋር ነው ብዙውን ጊዜ የሚገናኘው። እንደዛ ሆኖ እያለ የደርግ መንግስት እንኳን እኛ እስካሁን እንደተጎዳን ደርግ ራሱ እኛ አልጎዳን። በተለይ ይሄ የወያኔ መንግስት ከገባ ጊዜ ጀምሮ በጣም ተጎድተናል። ከገባ በኋላ በ85 ዓመተ ምህረት የመብት ጥያቄ ለመጠየቅ የወንዶ ገነት ጉጂ ኦሮሞን 13ቱን ቀበሌ በአዋሳ ባህል አዳራሽ አሰባስበው ነበር። በዛን ሰዓት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና አስተዳዳሪ ሐሰን አሊ ነበር። ይሄን ያሰባሰበ ሀየሎም አሪያ ነው። ሀየሎም አሪያ የደቡብ ኢዝ ዋና መራ ነበር። በዛን ሰዓት ፖለቲካውን ይመራ እሱ ነበር። ጠየቀን። የገባ መንግስት ለብሔርና ለብሔረሰብ ለተጎዱት ሰው ሁሉ መብት ይሰጣሉ ብሎ በአዋጅ ሲናገር እኛም ያን ይዘን ሄድ ጠየቀን። ስንጠይቅ የሆነ ሽማግሌ አለ ከዚህ ከኤዶ አካባቢ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ተናገረ። እኛ ጉጂ ኦሮሞ ነን፣ ጉጂ ኦሮሞ እስከሆነን ድረስ መብታችን መጠበቅ አለበት ብሎ ለዚህ ለሀየሎም አሪያ ይናገራል። ቢቶ በላይም ካድሬ ነበረ፣ ያኛው አሳድ ነበረ። ሲናገር አንተ እንዴት ጉጂ ኦሮሞ ነህ ብለህ ትናገራለህ? ሐሰን አሊን ይሄን ቀስቅሰ ያመጣን ሰው ቀጥታ ወደ ቦታ መልስ፣ ወደ ቦታ መልስ ብለው ሽጉጥ እንደዚህ ይዞ ነበር። የነሱ ሰዎችም ነበሩ፣ የእስላማ ሰዎችም ነበሩ። በዛ ሰዓት ለማደራደር ነው በአንድ ላይ ያገናኙ። ይሄን ሰው እንዳመጣ ቀስቅሰ ከቤት እንዳመጣ ወደ ቦታ ካልመለስክ እኚህ ሽማግሌ የተናገረው ነገር ወጣቱ ከሰማ አገሪቷን ስለማያጠፋ ቀጥታ መልስ ብለው ለሐሰን አሊ ትእዛዝ ሰጣል። ይሄን ደግሞ ካላርክ ይሄን ሽጉጥ በግንባር ላይ አበራብሃለሁ አለ። ከዛ በኋላ ሐሰን አሊ ሰውን ወደ ውጭ አወጥቶ ሰዎች አለ ጀረነ ሄጦ ሀጦት ገልቅም ሰኒ ከንዳበርሲኔና ቃም ሄዱማና bara eegganna gisee eegganna ብሎ ሰውን አወያይቶ ከዛ መለሰ። Maqaan kee Suufaa Qaabatoo jedhama. Gandi kiyya Eddo'oo dhalata Eddo'ooti. Eddoon maqaan kan moggaafame moggaafata abbaan moggaafate Oromoodha. Gandi keenya kun ammoo gandi keenya qabatamaanii duraan ciratee bocatee Oromotu qabate, Gujiitu qabate. Uleentun seenaa qabdi Eddoon. Eddoon jechuun tullu qullaa jedhanii taadaati taarikii qabdi. Aadaa saniin tanaan bulaa ture dur gizee jaanoo bulche. Amma yeroo sanii jalqabnee seera qannaa, afaa qannaa, aadaan qannaa. Aadaan keenya amma odduutti uleen yaadeg bulchee asi rakkoon irra muudamaa ture. Maaf yoo jette nuti Oromo aadaa qan aadaan sani fashaleessuu fi bulchaan Sidaamaa nu jala deemaa rakkoon irratti uumaa ture. Rakkoon tuni maali? Nuti ni Oromoon bullaa aadaa keenya calaqqeffannaa afaan kennaan bullaa jenneet mootummaa gaafanneera. Nuti Guji saniin bulla jennee mootummaa gizee gaafannu dhiibbaan irra uumeera. Bulchaan Sidaamaa naannoo jalqabee haga gandaa sanii dhiibbaan irratti uumee ati na jala bultaa sirna nafxanyaatiin qara jalqabee isaa walitti hin bulle. Nuti Gujii addatti qaba, baalabbaata qaba, aadaa afaa isaatiin buleera. Sani ammooni na jala bulta'unnaan jedhaati dhiibbaan irratti uumee manuma ka'ee an waan Oromoo jedhee gaafadheef Oromummaa teeni afaan kee kana dhoqqin hin qabxu na jala bultaa humnaan si bulchaa jedhee na dirqisiisaa ture. Saniin duuba referendeemi jedhaati warra dabuubii walitti darbanne malee Sidaama walii referendeemi nuti hin darbine sanillee wannan jenne saniini ummanni Sidaamaa duraanii na jala bulta jedhee tureeti nu gube. Humnaan nama keenya ajjeese. Mana 480 nu jalaa gube. Mara Gujii gubee nu jalaa gubee kufsisee nama keenya gizee sani ka gube Sidaamaa miti, hidhattuu Sidaamaati. Kori bittinneessuu itaati. Bombiin waan adda addaati nu jalaa gubee ture. Deebii nama nu ajjeesee nama keenya qalee arraba kutee
morma kutee harka kutee qeexalfatee bulchaan Sidaamaa ijaaree korobittinnisu isaati poolisii isaatiin tanaan nu gubaa ture. Sunillee dabara. Ani Bayyanaa Ottuu jedhama. Dhalataa ganda Wataraaf Qacamaati. Rakkoon irra muudamaa ture. Bara 1984 irraa jalqabne gaaffii eenyummaa gaafanneerra. Ka gaafanneerru mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaa kun kan gaafanne deebii osoo hin deebinne lafti kun ka Wondoo kun qabiyyee Gujiiti. Gujiin akki qabate lafa tan Wondoo kan arbaa fi gafarsa baasee Oromoo aadaa qaba. Aadaa isaatiin horii qalatee moora laallatee moorri sunin nama qalii qabadhu jedhanii nama qalee dhiiga namaatiin dhiiga namaa sani harcaasee lafa tana ofii godhateera. Namni sun ka qalan maqaan isaa ilmi sun Wondoo jedhamaan. Lafa kana lafti kun duraan maqaan hin qabu. Maqaan Wondoon maqaa namaatiin muudameera. Ani biyya qabaa, ati biyyee hin qabduu nuun jedhe kaa. Sababa sablammiin eenyummaan isaan eeggamuu qaba. Mootummaan labsii kaawe Ihaadigi fidi kaa. Eenyulleen eenyummaan isaan haa eeggatu jedhe malee namni haa du'uu hin jedhu bari. Eenyummaa keenya kanaaf nu Gujiidha. Gujiin jechuun Oromoodha. Oromoo gara Oromiyaa deebinee jiraachuu dandeenya. Nutti haafu. Amma immoo laali mucaan barate hojii nan argatu. Ijoolleen baratte mana isaatitti deebiti. Deemtee immoo karoora hojiin mootummaan hin argattu. Mana hospitaalaa deemi rakkoomtu jira. Sanyii filatamaan hin argatu. Qoricha hin argatu. Manni isaa gubamee jira. አዛውንት እስር ቤት የሚሞትበት ሀገር ማንነቱን ስለጠየቀ ኦሮሞ ነኝ በቋንቋዬ እናገራለሁ በቋንቋዬ እዳኛለሁ ባህሌን አከብራለሁ ወደ ህዝቤ ወደ ኦሮሚያ እካለላለሁ ከኦሮሚያ ጋር ኩታ ገጠም ነኝ ብሎ በማለቱ ብቻ እጅግ የሚያሳዝነው ነገር 10 አለቃ የነበረው ፖሊስ 50 አለቃ ማዕረግ ለማግኘት 50 አለቃ የነበረው 100 አለቃ ማዕረግ ለማግኘት ትልቁና ዋነኛ መስፈርት ኤዶ ላይ የጉጂን ተወላጅ መግደል አለበት። በቃ ባጭሩ መግደል አለበት። አንዱን ከገደለ ወደ አሁኑ የ100 አለቃና የ50 አለቃ ማዕረግ ያገኛል። ምንም ኮንስታብል የነበረው ማዕረግ የሌለው ማዕረግ ለማግኘት ኤዶ ላይ የጉጂ ኦሮሞን ህዝብ መግደል ነው አለበት። አንድ ሰው ማጥፋት አለበት። ገዳይ የሚሸለምበት ሀገር የተለየ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይስ ማያፊያ ሀገር እንዳለን ለይተን የማናቅበት ሀገር ያለንበት የት ነው ብለን ለማወቅ የተገደድንበት አባታችን ሞቶ እጅ እግሩ ተቆራርጦ ምላሱን ቆርጦ ወስደው አባትና ልጅ ገሎ በላዩ ላይ የጣውላ ፍቅፋቂ ወይ ሰጋቱራ ተብሎ የሚጠራው በላዩ ላይ ተጨምሮ የተቃጠለበት ሀገር ነው ያለነው ጉጂ ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ። ይሄን ብለን ስንል መንግስት ያለበት ሀገር ያለው ሰው ህግ በህግነቱ በሚተረጎምበት ቦታ ያለ ሰው እንደ እብደት ይቆጥራል። ለማየትና ለማረጋገጥ ይሄው የሰው ማስረጃ አያስፈልግም። የተቃጠሉ ቤቶችን የወደመውን ንብረት መጥቶ በአይኑ ማየት ይችላል። ኦሮሞ ነኝ ብሎ ማለት ጉጂ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ማለት ያስገድላልኒ ያስደፍራልኒ አካል ያጎድላልኒ። ይሁን በደርግ ጊዜ ብንገደል ችግር የለውም፣ በኢሃዴግ ጊዜም ብንሞት ችግር የለውም። ግን እጅግ የሚያሳዝነው ሞታችንና መቃጠላችን የባሰው መቼ ነው? 2012 ላይ በብልጽግና ዘመን ኦሮሞ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ሞቶ፣ በደርግ ጊዜ ሞቶ፣ በኢሃዴግ ጊዜ ሞቶ፣ አሁን ደግሞ በብልጽግና ጊዜ ኦሮሞ ባስተዳደረበት መሞት አለበት። ኩማ ለማፊ ቶኮ ኑጎባኔ ፊጠኔራኒ ኩማ ለማፊ ሰድሌኒ ለማፋኑ ፊጠኔራኒ ኦቦሌያንቴና ፊጤት ኩማ ለማፊ ኩራ ለማት mana kiyya shanaa gubateeraam mana hin qabuan diida bula maatii tiyya ganda buusaa oromiyaa keessa qophatte kun haadhonni teen ganda buusaa qophattee jirti kamanaa ka dahoolleeni meeshaan sidaanni fixee jennaan
rakkoo irra jirrabe. Amma bara paartii badhaadhinaa asi. Paartiin badhaadhinaa hin deegarraa cina Abiyyi hin dhaabanna jedhaatuma. Haga amma abbaan kana ka jedheerullee hin jiru. Mirga keenya kabajamuu ka dhooggan rakkoo jirtu hiikuu uduu qaban. Rakkoo keenya ka arganii keessa galaniiti. Rakkoo miti ka uduun jedhin harka qabanii. Adhallee rakkoo kana odoon bahi. Rakkoo baadhannee deemaa jiru. Haa deennu malee nu Oromo. Adhallee borullee Oromo. Oromummaa ka du'e du'eera ka jirullee haa du'u. Nu waraana hin barbaannu gaaffii teenya gadi dhiin. Waraana hin barbaannu adhallee gaaffii teenya ammoo gadi dhiin. Waan kana ta'e amma mangistiin yoo ka caqattu taate gurra isii yoo ka buutu taate yoo mangistii dhaabatee jiraate ummanni kunillee mangistii kana qaba. Kunillee kana qaba. Dhugaa kana baasuu yoo dhaban adhallee borullee ummanni barbadaawaa jira. Ka barbadeessaatu mangistii bulchaa Sidaama bichaa himannu bakkee deemnee gaafannu sanitti maan karaa kana deemaa jirra waan kana dhugaa gaafatanii dhara gaafatanii jechuu dhabanii karaa nu deensisaa ibiddaan gubanne waan nyaannu nama hin qabne bakkee itti qopha nu nama hin qabne kana deebi'aa karaa nu daafur saaraa nu bulcha Sidaama bichaa hin taane bulchaan Sidaamaa nu taphataa ture ammallee bulchaan keenya ka oliin jiru dhugaa kana dhara kana odoo hin baasi Oromoo qalanii biyya irra fixu yoo jedhanii jiraatan haa nu fixan. Oromoo biyya irra buluu akka ummata dhibaati kabajamii yoo jedhan kabajannee nullee buluu qaba. Hin kabajantuu yoo ka jedhan taate maatiin akkuma mangistiin ijaan laalaa dhiise kana yoo Rabbi jedhee jiraate dachii kana irraan bule. Dachiin ammoo ta Oromooti. ሌላ በዝናብ በጎርፍ ሲጎዳ እርዳታ እየተደረገ እንደ ገለልተኛ ሰው ሰብአዊ መብታችን ሳይጠበቅ ልክ እንደ ሌላ ሰው ተጎድተን የምንኖረው አንዳንድ ጊዜ ስናስብ እኛ ኢትዮጵያውያን ሰው ምንድነን እስከ ማለት ደረጃ ያደርሰናል። ይገርምሃል፣ ሌላ ጦርነት የለም። ከወዲህ አገሪቷ ሰላም ነች። እቺ ደሴት ብቻ ሁለቱ ቀበሌ በመከላከል ትጠበቃለች። መንግስት ይሄን ለምን አያስብም? መንግስት የኛን ጩኸት ለምን አይሰማም? ኢትዮጵያዊ ሰዎች ኮነን ኦሮሞ ተባለን እንጂ ጉጂ ኦሮሞ ተባለን እንጂ ሌላ ምንም ወንጀል ሰራው ነገር የለም። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄደናል፣ ምርጫ ቦርድ ተመላልሰናል። ምክክር ኮሚሽን አሁን የነበረው በፊት ደግሞ ድንበር ኮሚሽን ነበረ፣ ተመላልሰናል። ሰላም ሚኒስቴር ሄደናል፣ መከላከያ ሚኒስቴር ሄደናል፣ ጨፌ ኦሮሚያ ሄደናል፣ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ሄደናል፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሄደናል፣ እንባ ጠባቂ ሄደናል፣ ደህንነት ቢሮ ሄደናል። ምንም አይነት ምላሽ የለም። ኢዶጃ ቀኑ እጂ ኩኑ አርጉኑ ዲደ ማል ቡልቻ ማሌት ኩ ኦሮሞ ከታኔ ዶጅሩ እጃ ባንዴ አከና ናማ ጉያን ኩ ዱከነ ኑት ታኤር አማ ኩኖ አዱም ባየጅ ኑት ዱከን ወማ አርጋን ጅሩ ወማ ሳቤት ኑ ቀበጅ ማንን ጅሩ ከቡላ ላጋን እንቀን ከቆነ አኪናኑ ጅሩ gateem barbadaawee jira. Warqee dhaabaan ittiin galu caatii nyaanyu fudhatee ofii nyaataa jira, ofii cirataa jira. Kana dhaannee addee iyyanne bakkee iyyannee itti baanu hin jiru. Makalaakaatu eegee adhallee ka jiru naanni kun mirga qabuu dhaba jedhanii mangistiin gaafatee gaaffii tokko nutti hin deebine. Isaa yoo dhaannu makalaakaatu si eegeera rakkoo maan qaddanuu jedhe makalaakaa eegee jira malee mirga eegee nurra waraana qabe malee mirga keenya eeganii jira. Afaan keenya kabajan aadaa teennan deebin karaa kana deebaa nu iyyuu fixaa jirti. Asii Addis Ababaa dirasii miila keenyaan deemneet karaa bulaa ka deemnu ta'a. Ammallee namni deemeeru karaa jira. Karaa bulaa waan galuu dhabeera tokko achitti. Addis Ababaan mana keenyaan ta'an fago rakkinna kanaa bahee karaa bulaa akkana deemaa jira miilaan kadha ta'a. Kana kan godhu Oromoodha, bulchaa Oromooti. Mangisti kun bulee jira Oromoo inni.
eega bulee jiraate mirga namaa hin mirga keenya kabajamuu ka dhooggan rakkoo jirtu hiikuu uduu qaban rakkoo keenya ka arganii keessa galaniiti rakkoo miti ka uduun jedhin harka qabanii adhallee rakkoo kana odoon bahi rakkoo baadhannee deemaa jira. Haa deennu malee nu Oromo adhallee borullee Oromo በሲዳማ ፖሊስ ህግ ይዘናል ብሎ በሚሉት በታጠቁት ኃይሎች ተገለን ማን ገደለህ የሚለን የለም። እንሰደዳል። ቤቶች ተቃጥሎ አልቋል። ስድስተኛ ዓመት ይዟል ሰው ውጪ እያደረ ጤና ጣቢያ የለንም። ትምህርት ቤት የለ። ልጆቻችን ከዚህ በፊት ከ2000 ዓመት በፊት በነበረው ጊዜ በኦሮምኛ ነበር የሚማሩት። በሲዳምኛ ተማሩ ተብለው አቅም ያላቸው ወደ ኦሮሚያ ክልል ወስዶ ያስተምራሉ። አቅም የሌላቸው ሲዳምኛ ማስተማር ስለማይፈልጉ ልጆቻችን ዱርዬ፣ ቦዞኔ፣ ጫት ቃሚ ጠጪዎች ሆነዋል። ተስፋ ቢስ ሆነዋል። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ እኛም አባቶች ተስፋ ቆርጠናል።